uyu mugabo aratuza preparation akoma ubuzima bwe. Imana yo gutegura ni urufunguzo ruzafungura umuryango ukurikira. Umva ikiba bene data, iyo bifashe urufunguzo udafite amenyo abo batsi imodoka. Kugira ngo batsi imodoka nuko bagomba guhuza na nyira sari imodoka arize bagomba guca ibi bintu bakabikora. Imana yo gutegura rero urufunguzo ruzakwiza amasezerano, ariko kugira ngo rushobore kwinjiza Imana igomba guhuza n'iserenge ihari. Gute musume irakukeba ikagukata. Abisirayeli bagiye kwinjira mu masezerano babwira Yoshua ati mwihute n'inyihute cyane, ayo bapeti Joel batarakebwa neza muce kirugari kwanza bakure igisubo cy'abanyagiti ngo bagabo bose bavukiye mu butayu bayitangira kubakira. Yamushoye kurongo urufunguzo rwegeza ikana. Imana ikugejeje hehe igucuze. Ikugejeje igucuze. Baba turacika Imana. Iforoma Imana tugashaka kwikweba ariko tugashaka kwinjira hari ngo bavuge no rufunguzo. Kuba kugenda bamaze gucongwa neza. Abo winjira ukwiri. Nuje kuroka. Ogusubira kumura ashobora kuba cyitsa ahantu musuzari. Umuryango ntabwo ufungurwa n'amarira yawe, iri gushaka uroga senga amasengesho ushaka igihe tutazemera Imana iguconge nk'uko ishaka agusigara bingana. Morodekayi nawe yikomereza yibereye hanga ku irembo. Icyabaye n'iki? Umurongo wa 12 usome kwiye. Hanyuma Morodekayi asubira ku irembo ry'ibwami, ariko Hamani arihuta asubira iwe ababaye kandi yitwikiriye. Mwumva uyu mugabo ku murongo wa 12 icyabaye kuri Morodekayi ni Imana irimo gutegura hari utuntu Imana igenda ikugirira, ariko still keep me preparation. Mwana kurisha kandi abatwasura ku irembo. Aba menshi rero bikidubu n'intambwe hariya n'ishyamba bagahita batara kubyinga kandi ukoza akantu gato tenyenya tegereza urashaka ku irembo ngo baramutambagije ariko baje kumutambagiza agaruka hehe numva abantu bateguye miracle zikomeye bakomeza no gusoma Imana nakira kinezi. Ariko Imana ikugurira moto ya miliyoni 1 ngahe ugasanga ukandagira abantu bose taragwa V8 ni gwa V8 utatumariza. Mana nyibuka wale barasuzuguye nanjye mbereke ko navukiye amezi 9. Mwatene maombi si wewe nangana basengesho yawe mureka n'ibyo. Murebe Yesu amaze kuzuka ku munsi wa gatatu ari baratambagira kwa Herode na Pilato. Tunamubona ari nasutse mwakira umupfu ariko nasutse. No yagiye kureba abandi ba Petero abo babanye ati rero sasa ivi ndagiye wabareba ndagiye kandi kumukindi ko zagaruka. Nta Pilato nta mwazi yagiye kwiyera inshuti ze abasigira message arigendera, ariko abantu Imana yatabara inshuti yawe hahandi bose bagusetse abayobozi bagusuzuguye n'abantu wabara icyumweru cyose arajyana aragati bagiye guca reka cyo muri dakati ukirwa muri ibyo mureke Imana duconge neza.